Yesu nashimwe bakunzi ba Kristo Yesu, ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana. Uyu munsi ndafite ijambo Imana yampaye kugira ngo dusangire. Ni ijambo riri mu Itangiriro 6 ku murongo wa 13 n'uwa 14 n'uwa 17. Turasoma imirongo 3 yonyene. Haleluya. Bene data nshuti z'umusaraba, kino gihe tugezemwo n'igihe cyo gusenga kandi n'igihe cyo kwiyeza, n'igihe cyo kwihana. Ku muntu ataramenya Imana cyangwa se atarihana, n'ukuri ni mwihane kuko ubwami bwo mwijuru buregereje. Haleluya. Reka manze nambaze Uwiteka Imana hanyuma dutangire. Uwiteka Mana Nyiringabo, ndagushima ko uyu mwanya umpaye wo kuvuga ibyawe. Ndakwinginze Uwiteka Mana undungikire umwuka wera kugira ngo anshigikire. Data, ndakweretse abantu bose bari bwumve buno butumwa, ubaho umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Ndirukanye imyuka mibi, ndirukanye abadayimoni bose mu izina rya Yesu Kristo. Ndakwinginze uburinzi bwawe bukomeye buve mu ijuru buze bungote mu izina rya Yesu Kristo. Ndagusabye Data, abantu bari bo bose bari bwumve buno butumwa Data, ubahereze umwuka kugira ngo abasobanurire. Urakoze Yesu, ndabisabye nizeye kubikora ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Nkuko nabivuze twasoma Itangiriro 6:13 n'uwa 14 n'uwa 17. Reka ntangire. Imana ibarira Nowa iti, ndamaramaje guherengeteza abari n'umubiri bose, kuko isi yuzuye umuryano ku bwabo. Nuko nzobarandurana n'isi, wibazire ubwato mu biti byitwa goferu, ubuce mu twumba, ubuhome ishishi imbere n'inyuma. Ku murongo wa 17, maze nanje nzozana umwuzure w'amazi mw'isi, nzozana umwuzure w'amazi mw'isi ngo mperengeteze munsi y'ijuru ibifise umubiri byose biri n'ubugingo bihumeka. Ibiri mw'isi byose bizopfa. Amena. Iri ni ijambo ry'Imana, Imana iduhaye. Uyu ni Nowa. Imana yabwiye Nowa ngo aramaramaje cyangwa se ngo iramaramaje kurimbura, iramaramaje guhonya, iramaramaje gukura abantu bari mw'isi ibarimbuye. Haleluya. Ica ibwira Nowa ngo yibazire ubwato mu giti cyitwa goferu. Haleluya. Burya Imana yabivuze kubera ko yabonye ubutinganyi bwabaye bwinshi, ubusambanyi bwabaye bwinshi, uburyarya bwabaye bwinshi, amacakubiri mw'isi yabaye menshi, mbese abarongora abagore bafite abandi babaye benshi, mbese abavuga ko ari abakozi b'Imana ugasanga kabisa baguma bakora ibyaha ni benshi, mbese abantu bakabije kuba benshi mw'isi, ariko ab'Imana iriko irashaka ntabarimwo. Imana irabwira Nowa ko imaramaje kurimbura abantu bari mw'isi. Bene data, tubikuruye mw'iki gihe, kino gihe tugezemwo ni igihe gikomeye cyane. Abantu bagira iki, barakora ibyaha bitandukanye, ibyaha babigize mbese akazi k'iwabo, abantu barasinda uko bishakiye, abantu barasambana, abantu bakora ibyaha bitandukanye byari byo byose bishakiye. Reka ndababwire, irya Mana yarimbuye Sodomu na Gomora nuko yabonye ko ibyaha byagize iki, ibyaha byabaye byinshi. Icyambere, Sodomu abatinganyi bariho, Sodomu na Gomora abasambanyi bariho, abajura bariho. Mbese muribuka igihe
abamarayika bagiye kwa Loti, bamaze kwinjira kwa Loti, maze aba bantu b'abagabo bo muri Sodomu na Gomora barabakurikira bagashaka kubomora urugi rwa Loti ngo nabarekurire cyangwa se ngo nabasohorere abo bagabo kugira ngo babarongore. Kandi ubwo bari kubarabasaba n'abagabo nyine. Bene data, bijya byaha byakorerwa muri Sodomu na Gomora kino gihe byikuvyemwo. Imana yabwiye Nowa ngo abaze ubwato. Kijya gihe cya Nowa, Imana yarebye ukuntu abantu bariko barakora ibyaha bitandukanye. Ibyo byaha birashika ku Mana, ibyo byaha bitera iseseme Imana. Ko Imana yahanye mu gihugu Nowa yabamwo, cyangwa se ko Imana yarimbuye Sodomu na Gomora, ugira ngo kino gihe Imana ntiyarimbura ababa mw'iki gihe cyangwa se ababa mw'iyi si kino gihe? Bene data, iriya Mana yarimbuye Sodomu na Gomora cyangwa se yarimbuye abantu bo mu gihe cya Nowa, niyo Mana iriho n'iki gihe. Ntimugire rero ngo ijya Mana rero yariho irasinziriye. Ntimugire rero ngo ijya Mana yariho ubu ni inyembabazi. Reka ndababwire, irabitse irabashize ahantu. Umunsi yaje izazije, umunsi yavuze izavuga, kuko yabonye ko abantu bariko mbese baryamye mu byaha. Abakristo bariko barava mu Mana, mbese abantu bitwa ko abakozi b'Imana bariko barasambana, bariko barashaka abagore barenze umwe. Abandi mbese abakozi b'Imana barava mu mashengero bakashika mu rugo bariko bagashwana n'abagore babo. Bene data, Imana hano ku murongo wa 17 havuga ngo maze nanje nzozana umwuzure w'amazi mw'isi ngo mperengeteze munsi y'ijuru, ngo maze nawe cyangwa se nayo izazana umwuzure mw'isi, umwuzure w'amazi uherengeteze abari mw'isi. Reka ndababwire bene data, nkaba nshaka kubwira abantu batari kubarava mu byaha, abantu batari kubarashaka kwihana. Bene data, mukwiye kuva mu byaha, kuko ibihe bikomeye biri imbere. Hagiye kuzatera amazi, hagiye kuzatera imvura izarandura ibiti, imvura izabomora amazu, imvura izarandura ibyo mwateye, imvura izajana n'abantu, irandurane n'abantu. Iyo mvura ntizareba ngo wubatse amazu agerekeranya ngahe. Iyo mvura ntago izareba ngo mbese ngo fondasiyo wayigejeje he. Iyo mvura izagenda irandurane na fondasiyo, inzu igende. Bene data, nimwihane, kuko ibiriko biratwegera ni byinshi kandi bibi. Amazi azatera, imvura izagwa iteye ubwoba, umuyaga ugira uhuhute usambura amazu, abantu bapfe, amazu abomagurike. Yewe bene data, nimuhunge uburake bw'Uwiteka, nimuhunge uburake bw'Uwiteka. Biriya Imana yakoze kuri Nowa cyangwa se mu gihe cya Nowa, ntimwiyumvire ko Imana itabikora n'ubu. Irashobora kutarandura abantu bose, ariko ibice bimwe ibyo bintu bikaba. Reka ndababwire, ibintu bigiye kuzatera, hagiye kuzagwa imvura, imivo itembe irandurane n'abantu. Nimuve mu byaha. Ijambo ry'Imana ritubwira iti ngo nabaze ubwato, nabaze inkuge cyangwa se ubwato,
kuko icyo gihe Imana yarungitse umuvo w'intuzenye cyangwa se umwuzure igihe waza. Imana yabwiye Nowa yinjire mu bwato cyangwa se mu nkuge, yinjirane n'umuryango wiwe n'ibikoko, ikigabo n'ikigore, byose byarinjiye. Igihe Nowa yabaza ubwato, yabaza asemerera, n'igihe Nowa hageze igihe cyo kwinjira mu bwato yarasemereye. Abantu baraseka ati umusaza wari kavuga ibiki? Abantu bararongorwa, barabyara, barubaka, baracuruza, mbese baricana, baratingana, ibyo byose barabikora kugeza igihe Nowa yinjiriye mu bwato. Reka ndababwire, Imana iratwibikiye. Iratwibikiye. Ntimugire ngo Imana y'iki gihe iroroshe, irabitse. Ariko ndakubwire, ibintu bigiye kuzaza imbere nibiteye ubwoba, kandi namba udashaka kwinjira mu bwato ugiye kurimbuka, uzarimbuka. Reka ndakubwire, nimushake ubwato mwinjiremwo, nimushake ubwato mubwicaremwo, nimushake ubwato nimuhunge ibyaha, muhunge n'ibisa n'ibyaha, kuko igihe kiregereje. Yesu Kristo aragarutse. Reka ndababwire, mbere yuko Yesu aza, hazaza kwanza ibintu bikomeye. Mbere yuko Yesu aza mu isi, hazaza ibintu bikomeye, nibyo bizatangira. Reka ndakubwire, mw'ibyo bintu bikomeye bizatwara abantu benshi. Nimwihane, mwabatinganye mwe, nimwihane, mwabajura mwe, nimwihane, mwabasambanyi mwe, nimwihane. Yewe wewe udatoshwa n'umugore umwe, nucagura umugore umwe, nimureke kuryamana n'abantu bari bo bose, nimureke ubwo busambanyi bwanyu, nimwihane, kuko ubwayo bwo mu ijuru bwegereje. Yesu Kristo araje. Nimureke gusambana, nimureke kwiba, nimureke kwikinisha. Yewe wa muntu we wikinisha, waba umusore cyangwa umukobwa, waba umugore cyangwa umugabo, nukuri nimutava muko kwikinisha kwanyu. Bene data, ubutumwa buguma buvugwa buri munsi. Urareba kuri computer cyangwa se ku ifone yawe kuri YouTube, wabona ari ubutumwa bwiza, ugacubisa, ugaca umanura, ati ahangaha siho nshaka. Ubutumwa buriko burakubwira ko wihana, ukabubisira, wakirikaho kumva n'ubutumwa buvuga ko wihana, ukagenda, ati ubu ntabwo nkeneye kubwumviriza. Ariko uvuga ati imigisha, Imana ije kuguha umugisha. Nubwo waba uri umusambanyi, bakakubwira ati Imana ije kuguha umugisha, urashangiriya. Ubwo nibwo wicara ukumviriza ukuntu Imana ije kuguha umugisha. Reka ndakubwire, nta mugisha uja mu bintu uzenye mu byaha. Nta Mana yaguha umugisha uri umunyabyaha, nta Mana yaguha umugisha uri umutinganyi. Banza ureke ubutinganyi, namba ushaka umugisha. Manza ureke ibyaha byawe, namba ushaka umugisha. Namba ushaka umugisha, nureke icyaha cyitwa n'icyaha, kugira ngo uronke umugisha. Naho ubundi uzarimbuka uko nukuri ndakubwiye, uzarimbuka. Nutava mw'ibyo byaha urimwo, uzarimbuka. Ico gihe nicagera, ntabwo uzaje imbere y'Imana ati Imana nta butumwa numvishije. Reka ndakubwira, ubwo ngubwo uri kuragenda ukirikaho umunota umwe, iminota ibiri, ukaburagiye bavuze rya jambo ngo wamutinganye we cyangwa se wamusambanyiwe niwihane, ugaca ububisa ati ubu bwo ntabwo nkeneye. Ugashaka kwirebera wa wundi akubwira ati ngwiyo Imana ije mu rugo rwawe, ije kukwishura ibibazo byawe, akaba ari byo ukirikaho. Hagukirika ku butumwa mbese bukuyobora ijuru, ukirika ibyiza gusa. Reka ndakubwire,
ibyo byiza uri kurakirikaho n'ibintu bizaguma ahangaha mu isi. Ayo mazu uri murashaka, ibyo bintu byose uri murashaka nibizasigara mu isi, ariko ikintu ca mbere ni ugushaka ubugingo budashira. Ibihe bibi biratwegereje, ibihe bibi biraje. Mwene data ni mwihane, mwene data nuve mu byaha, mwene data nutinye icaha n'igisa n'icaha. Yesu Kristo abaho umugisha. Reka nsubiremwo, hagiye kuzagwa imvura n'umuyaga, urandura ibiti n'imizi, urandura amazu na fondasiyo ikomeye cyane, irandura ite hariya, iyicagura abantu. Nimwanga gushaka ubwato ngo mubwinjiremwo, ibigiye gutera isi birakomeye, ibigiye gutera isi birakomeye. Mwene data nimushake ubwato, nimushaka ubwato ari we Yesu Kristo. Ndabasobanurira ubwato ni Yesu Kristo. Nimumushake mumwicaremwo, abicaremwo, nibyo Imana ibikeneye. Naho ubundi uburakari bw'Uwiteka, Uwiteka yararakaye, arafite uburakari. Uburakari agiye kubumarira mu bantu bari mu isi badashaka kwihana, bafashe amatwi bakazibura mu ibiti ntibashake kumva. Dore mwebwe mwumva ijambo mugahigaca risohoka iriya, mbese bababwira ati mureke gukora ku mabuno y'abagore atari ababo, muca muvuga ati uyu nguyu wewe yabuze ibyo akora. Reka ndakubwira, igihe nicagera niwe uzabona ko twabuze ibyo dukora. Ahubwo nimwiruke mwihane, kuko ijambo ry'Imana ritubwira ko dukwiye kuva mu byaha, kuko Yesu araje. Yesu abaho umugisha. Ndarangirije ahangaha, reka nsenge. Uwiteka Mana Nyiringabo, ndagushima ku bitangaza unkoreye, ndagushima kuri ijambo duhaye, ndakwinginze uhabwe icyubahiro. Abantu bose bumva buno butumwa ubaho umugisha, ni mu izina rya Yesu Kristo, amena.